Katba kacing elap election nak bentak election Lok Sabha kadang sedang klun bat tenemba ka kertong Jongka National People Party NPP ka Dr. Marcel Ampern Longdo kalabu dak cingkeli ya ki kato kane kinong mi kemat ba ki berang bam ar maloi bat kampat bakin sekri ya ki ba haba keren ha kacing lang ba ha maus nram ha kesnginakong ka Dr. Marcel Ampern Longdo kala anuk sai ladi ha bakal bentip bakal ino ya kakam nong hikai hadin han jauh mendai bakal syajid kum ge MLA house nam arajar kendai kalapan paru ya kajing sengau kia bat benyo baki don pat ki MLA ki badang bat ya kakam hikai wat hadin bakal syajid kum munong tau an lapala chisnem ha kabadai bantip syai mano kita ki beriu kajing keli mentah kami ki pat ba ki deban wat mano tau MLA o badang bat ya kakam nong hikai ki pat ba ki deban wat ki ai ki kartong ki babam arkam la ong kekong Ampern Longdo ha ke jingkren jongka ha mau senram halor ki jingken tho jong ki katu kat ni ba ka dai ke briu ke batrang bat kwa bor ka Dr. Longdo kalau ong balada ke syajid kum ke MP kan seino ya ke kam kum ke MLA ha ka ba kala mengkesan ru ialah ka jong kenong rim ka baya fair bat ki wai pat ki ketong ya le persya bat kwa jingkela ani ke jingken tho jong kong Ampern Longdo kala pawet kumba ka temu bet ya ki angut kinong elam jong ke parti VVP katau MLA ka Voice of the People Party VVP nama ulai konstituensi uba berai star wel mar banyang o badang peteng ban bat ya ke kam no hikai na lor ke kam MLA bat kum juru yau kertong MP jong ke VVP u Dr. Ricky Eje Songkon u badang bat ya ke kam no hikai